lockdown e go tshwere ka vice grip mme coronavirus yone ga ke batle go bua sala ko lapeng ko mme o tlhape matsogo o reetse jaaka tshekedi monyemore a go rwantlhantlha ka metlai Facebook tshekedi monyemore installe on Twitter tshekedi_money dumelang dikgang tsa metlai ka botlalo o di tlisetswa ke nna easy ke bua snacks machila o amogetse dipalopalo tsa melato ya melao ke ratswane di-crime statistics di tswile gompieno mme go atwe molato wa go cheata aka bonyonyobi bo ile ko godimo ka dintlha di lo persenta di lo pedi mme lefapha la re ba tla tlisa jubu wa Oyajola 99 go ratla go sekaseka kgang ya bonyonyobi. Mo tse dingwe digenerale tsa bosole bo Afrika Borwa tse pedi ba bone ba tsuba kwa ya motsoko ebile senepe se se dira muruburu kwa Twitter. Mabarebare a re digenerale tse pedi tse di ne di sa tsubi kwa ya motsoko mme fela ba ne ba itšela diswetsi tsa bana tse di tshwanang le kwa ya motsoko ebile ba ne ba tlhoka sengwe sa go ja. Mabarebare a re ba na le sekere. Ra kgabaganya ba lefapha la temothuo le agriculture ya ko Limpopo ba re maabane letse le motlholo dipudi tsotlhe tsa ko Giyane di letse di wele po fatshe mme mabarebare a re se se diragetse ka gonne Papa Penny o kgaotse le phondo la gagwe. Mo latela mo Facebook tshekedi monyemore di se kopaneng ke dithaba mme nna ke a re di se kopaneng ke maoto a re kiss madolo a o kile wa bona